Assalomualaikum do'stlar, sizlar bilan birga Mefo. Bugun biz reytingda toproq ko'radigan bo'lamiz. Al ketdik. Mana o'sha yoqqa kelib jetdik. Qayerga tushsak bo'ladi? Bu Bermud kartasi chiqdi. Qayerga tushsak bo'ladi? Ko'kto'rga tushik. Bu solo rejim. Do'stlar, o'sha videoga like va podpiska jasab ketik. Kelesi video yaqinda chiqib qolishi mumkin. Kelesi video o'ta qiziqli bo'lishi mumkin. So'zning o'zi videoga like bosib, podpiska jasab ketik. Gaz ko'kto'rga etib, adam bilan qarayk. Top birga o'ynab ko'raylik endi. Hadi mochini oldik. Men sizlarga adem mochini ajamda so'zdan bosib tushirayotgan bo'lam. Ket. Unaqa do'stlar, shama mochini oldik endi. Adam izlab ketdik. Endi adam izlab atsak, shama endi kill jasak. Adam atsan yerda tushirayotgan bo'lam. Ketdik. Mana do'stlar, adam atsan Kodunda 1 kill var. Hadi. Hadi burada ciddi olarak. Yaptı şey olarak. Oh, dağıladım. Şu. Dost nesi kaldım şurada oğlum. Şu yakında. Headshot. Headshot bir almadım. Reşkavrin isimsizden yok. Tағы bir kill. Көп тұрғандарыңыздай. 2 kill жасадым уже. Бұл норм десек болады. Пока что норм. Әлде де kill жасау керек бізге. Bu adam orvaq qo'yib travashni. Ichasida orvaq qo'yib. Mama ichasi kerak. Chigi mama ichasi kerak. Kim bor ichasi kerak. Hoppa, birovni ko'rdim. Qariya ekan u da.
Nega headshot ketipdir. Bul maga aynap kelетін сияқты. Жоқ. Оппана. Headshot қуатак. Маған енді неңді бер. Двустолкаңды бер маған. Мен двустолканы ойнаймын. Петухтың оқтан тастайық. Аптека алайық та кетейік. Тағы бір килл достар, 3 килл болды. Топ 1-ге аламыз ба, алмаймыз ба, оны соңына дейін көреміз. Негізі әдемі позицияда болсақ, топ 1 алу өте оңай. Стенка болса, әсіресе стенка болса, топ 1 алуымыз мүмкін. Төбелерді қарап қойық. Адам бұл қалмасын. Headshot'ын беріп жүр. Достар, осы видеоға 10 лайк жинап кетейікші. Осы видеоға 10 лайк жиналса, мен тағы да бір видео шығарам. Сол үшін 10 лайк жинап кетейік. Вот, тағы адам. Мені көрген сияқты ол. Давай шықшы, оттяжкаңды беріп жіберейін. Оттяжка. Оттяжкаңды беріп жіберейін күні. Қашпасай, бұра атсек та. Көбей кеп қалды мынау. Бәлләйін. Осымен достар, видео бітті. Топ 1 алмадық, кешірім сұраймын енді. В общем, топ 1 алмадық, енді келесі жолы топ 1 аламыз деген ойдамын. Сау болыңыздар.